Nongera mbasuzana n'abayikaze mu makuru agezweho muri aka kanya n'amakuru y'isi mu ncamake ari bugaruke kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Karongi kamwe mu turere dukomeje kugaragaramo umubare munini w'abandura icyorezo cya COVID-19 abantu bagera kuri 60 bafatiwe mu rugo rw'umuturage basenga barinze kubabwiriza yo kwirinda COVID-19 kandi muri bo harimo n'abanduye iki cyorezo. Naho abanyarwanda baburiwe ku myuzure n'inkangu bishobora kwibasira igihugu muri aya mezi ari imbere bakaba basabwa kwitwararika. Ni mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagize Brigadier General Mwehu Lungu umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurandura burundu umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abazize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aya makuru ku byo barambuye ni mu kanya ndagarukanya kuramburira ntujye kurengera twa Abraham w'Imana na hii ni isi mu ncamake. Ikaze mu makuru arambuye tuye guhera mu karere ka Karongi. Kwa gatandatu tariki ya 8 Gicurasi 2021 hagana saa 6 z'amanywa polisi yafatiye abantu 60 mu nzu ya Mukamwiza eri na w'imyaka 80 nyuma yo gusuzuma abo bantu byagaragaye ko 8 muri bo bari bafite ubwandu bwa COVID-19. Aba bafatiwe mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera bafashwe ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage batanze amakuru. Abose bafashwe bakaba basengera mu itorero ryitwa Abatampera ryitandukanyije n'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bakaba kandi atari ubwa mbere bafashwe barenze ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 kuko ari inshuro ya gatatu bafashwe. Umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukase Valentine yabwiye abafashwe ko gusenga binyuranyije n'amabwiriza yo kurwanya COVID-19 bitemewe. Ati mu gihugu hose ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kugenda bugaragara ndetse harimo n'abapfa kandi akarere ka Karongi ni kamwe mu turere turi ku isonga kagaragaramo ubwandu. Igihe kirageze ko muhindura imyumvire mu kubahiriza amabwiriza yashyizweho kuko umuntu umwe ashobora kwanduza mwese namwe mukanduza abandi. Umuyobozi w'umusigire wa polisi mu karere ka Karongi Chief Inspector of Police Jean Bosco Habihirwe avuga ko gufatwa ko bari abantu byaturutse ku makuru bahawe n'abaturage bavuga ko mu rugo rwa Mukamwiza harimo abantu barimo gusenga barinze ku mabwiriza yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Yagize ati twahawe amakuru n'abaturage mu masaha ya saa 6 ko mu rugo rw'uriya mukecuru harimo abantu barimo gusenga. Twaragiye dusanga abantu 60 barimo abana bato barindwi bicaye begeranye barimo gusenga. CP Habihirwa akomeza avuga ko abapolisi bahageze abantu bakomeza gusenga babwira ko batasohoka mu nzu Isabato itarangiye ku isaha ya saa 12 z'umugoroba nyuma baje kwemera gusohoka bajya gupimwa baza kugaragara ko 8 muri bo banduye icyorezo cya COVID-19. Umuyobozi wa polisi w'umusigire mu karere ka Karongi yaburiye abarenga ku mabwiriza nkana leta yashyizeho yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 ko bakwiye kubihagarika bagasengera mu nsengero zemewe zafunguwe kugira ngo barinde ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Abo 8 basanzwemo iki cyorezo bahise bajyanwa kwitabwaho ku kigo nderabuzima cya Mwendo mu gihe 45 bahise basabwa kujya mu kato mu ngo zabo bakazagaruka gupimwa harebwa niba bataranduye iki cyorezo cya COVID-19. Dukomeje n'amakuru yacu abaturarwanda baburiwe ku myuzure n'inkangu bishobora kwibasira igihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyaburiye abanyarwanda kuko kwezi kwa Gicurasi gushobora kuzagwamo imvura nyinshi zatera imyuzure ku baturiye imigezi n'inkangu. Mu itangazo Meteo Rwanda yashyize hanze binyujije ku rubuga rwa Twitter yatangaje ko guhera tariki ya 8 Gicurasi kugeza ku ya 12 mu bice bitandukanye by'igihugu hateganyijwe kugwa imvura nyinshi ishobora kurenga milimetero 30 buri munsi. Meteo Rwanda ivuga ko duce dushobora kwibasirwa n'imvura idasanzwe harimo intara y'amajyaruguru amajyepfo ndetse n'uburengerazuba ikongeraho no mu duce dutandukanye tw'igihugu muri iyi minsi igera kuri 4 hazagaragara ikirere kibi cyateza ibyago ku buzima bw'abaturarwanda. Mu byago bishobora kwibasira abaturarwanda nk'uko Meteo Rwanda yabitangaje harimo imyuzure inkangu yangirika ry'ibikorwa remezo bitandukanye ndetse n'impanuka mu mihanda ziterwa no kuba abashoferi batabasha kureba imbere. Meteo Rwanda yakomeje ivuga ko hashobora no kuba ibyago byateza impfu ziturutse ku myuzure. Meteo Rwanda yasabye abaturarwanda bose kwitondera ibi bihe by'imvura nyinshi ndetse bakanakurikiza amabwiriza y'inzego zifite mu nshingano gukumira ibiza harimo kutugama imvura munsi y'ibiti, kutagendera mu binyabiziga mu gihe cy'imvura, imirabyo
n'inkuba ndetse no kudakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, televiziyo na radio mu gihe cy'imvura nyinshi hirimo n'inkuba. Dukomeje n'amakuru yacu, reka dukomereze kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Turahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi yakoze impinduka mu bayobozi bayobora operation ya gisirikare zishinzwe kurandura Burundi bitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yagize Brigadier General Mwehulungu Evariste komanda w'ingabo zishinzwe kurwanya umutwe wa FDLR. Izi mpinduka zakozwe kuwa gatandatu tariki ya 8 Mata. Brigadier General Mwehulungu hagirwa umuyobozi mukuru wa operation yiswe Sukola kabiri ishinzwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Nyatura. Uyu mwanya yarawusanzweho ariko ibiro bya perezida bitaramwemeza burundu kuko yawugiyeho asimbuye Brigadier General Yambawiri witabye Imana mu mwaka ushize azize uburwayi. Sukora kabiri igizwe n'ingabo za Congo FARDC yashyizweho mu 2019 igamije kurandura imitwe yitwaje intwaro yigize kagarara mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru turimo Masisi, Nyiragongo, Rucuru na Warikale. Umuyobozi mushya wa Sukora kabiri Brigadier General Mwehu azaba yungirijwe na Colonel Batongo Isuka uzajya ugenzura ibikorwa bya gisirikare by'iyo operation. Undi wahawe inshingano nshya ni Brigadier General Mulamba Chinkobo Guy Levin wagizwe umuyobozi w'ingabo z'agace ka 32 ka gisirikare gaherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ndako gashinzwe kurwanya FDLR. Nyatura n'umutwe w'iterabwoba ADF wavukiye muri Uganda amaze kuyogoza intara. Kivu y'Amajyaruguru imaze kubisibaniro ry'imitwe y'iterabwoba ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu biturutse mu mashyamba byazamutseho 8%. N'abandi basirikare bakuru bashyizwe mu myanya y'ubuyobozi harimo Brigadier General Mptela Berté wagizwe umuyobozi w'ingabo ziyobora operation ya Sukora rimwe ishinzwe kurwanya umutwe wa ADF mu duce twa Bene, Lubero na Butembo. Kongo ibarirwamo imitwe yitwaje intwari irenga 100. Impamvu zituma hari iyi mitwe hari ukuba ari igihugu kibamo amashyamba menshi y'inzitane ku buryo byorohera inyeshyamba kwihishamo. Agace ka Kivu y'Amajyaruguru gakungahaye ku mutungo kamere, aho usanga abanyagihugu n'abanyamahanga baba barwanira kuyobora ibirombe by'amabuye y'agaciro bibarirwa muri iki gihugu bivamo hakayabo. Imwe mu mitungo kamere iherereye muri iyi ntara harimo colta zikunda kwifashishwa mu gukora telefone cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, aho ikiro kimwe kigura amadolari arenze 100. Muri Kongo kandi haboneka zahabu, diamant, cuivre, uranium, amavuta, cobalt n'ibindi bitandukanye. Naha nshyira akadomo ku makuru naguteguriye muri aka kanya n'amakuru kugeraho binyuze kuri isi mu ncamake. Mu gihe waba utarakora subscribe nagusaba kubikora kuko amakuru yacu niho anyura ndetse ahita kugeraho mu wa mbere utabashije gutinda. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza mugira amahoro y'Imana. Gertko Abraham w'Imana, amakuru yo nakagaruka.